Woi, benar. Apa? Motor Beneran Pak. baru beli. Apa? Iya. Nobus Panyar. Gue sih priwe. Panas ki mah. Panas nih kalangan Wonosari mah yakin. Oh, gue juga apa priwe kandang. Kayak kawartiem ya. Iya. Us tuku umas ki mah. Hah? Tuku umah. Iya. Balik sing Taiwan ku tuku umah. Iya tuku umah. Terus Ya kan kayak mau bukan mana duit, akeh duit ora. iya, tasing luar sih ya. Ya iya. Iya, terus priwe. Ya umay ka baru beli umay ka. Ning di gue umah. Umay ka. Iya. Kulane pasar kah? Sing gedong jare mah. Oh, gue di pasar kono. Iya, di pasar. Iya, terus Enaknya mah kayak kene, enaknya nyong kan. Enaknya mah kok penggi ya. Iya. Didolani. Oh. Waidine bre waidine. Terus aja ngajak-ngajak Waidin. Aja dijak loron wae kono. Iya, loron bae. Enaknya Oh, loron masing-masing bae. kono nya. Iya, bukan pijamuane akeh ya boleh. iya. Ya enak kan li. Ya, kok penggi ya. Wis ayo ah. Royo. Dah. Nang apa gitu? Ada. Nah, apa ge beng motor beng. Dah. Jijal beng sini, tilik ini. Motor gua. Ini. Awas sih awas. Tilik. Wis kenen. Ya motor. Mana kena? Di priwe? Mana kena? Priwe. Ini mana kena? Iya. Jadi ini. Mana sih mati ya? Cuma tilik jajan. Nanti ya. Waduh, Usma oli ne bocor. Jangan kayak gini. Oh, jajan. Agak. Ini bensin anak beliau sama. Semua iku, oli ne ngecelak bae. Nah, bensin mah. Coba jajal. Delang. Kusini jajal. Coba dulu jajal. Ini mau beli biasa banget. Priwe kene iki gak ada. Tai. Semua joke plastikan kiri jajal. Oh, angker pada baik ini masuk jajal. Selah. Duh, bikin mancing. Iya. Boy. Kenapa? Lain. Jomblo. Ayo gua. Sire sih. Lu sono kan lur. Santer bae. Yo. Lapas yo. Facebook ki gambare wartiem kabeh. Gawe pondasi. Gawe omah dikan ya. Pen gosip gak ning Upi. Dikan Upi ya. Darkona. Pi. Darkona, buat saya lagi mendis ya. Darkona. Lagi apa? Sorry. Mena. Buru kita anak gosip. Gosip apa maning? Dilakan ka Facebook kayak kita dilakan ka. Iku ya. Anu ka? Si warti mau sombong pisan ka? Iya, apa? Sing batur banget kejebul barang ngising ga? Udah beli? Heeh. Ku, Bi, ku ya dilakan ka umah ya. Wis bagus, Bi ya. Ku ya dilakan ka ya ampun. Kayak apa ya kita bisa kayak konon lu? Bu batur-batur pada usi jalan kok bisa gawe umah ya? Si gue bisa gawe umah. Ya. Kayak nema, jare kita gak jare. Ning Tasiwan ka? Taiwan. Ya anak gak. Apa kan Taiwan? Taiwan. Ning Taiwan. Tapi jare gak? Ake lenggarangan iya nih kana. Lenggarang aja kayak nih karang-karang bae anak garangan doyan wong wadon. Arane apa? Garangan. Nah, arane garangan meh kayak banggang ya digarang gak? Juga pirang ruan bae oli ya. Baka nopi gitu loh. Iya, kayak nomor rumah. Apa? Lagi pertama nih Tasiwan. Iya. Ya. Baru update. Pengennya mah rambutnya ireng geteng. Itu kan lagi mancing bareng kayak. Ya ampun, sampai dikejebur bareng gak kita sih nulungi ya Allah.
Saking apane. Saking Iya ya, mas sampe orang gelem ngaku acan coba ga. Tingeling. Iya priwen ku udah judule. Ku ya tekan gawe umahe, ya. Ya, terus Kapan juga dolan mana juga. kau bengi tah. Yuh, Dolan mana? Tapi diusir beli. bakal diusir ada serimpung bes sih. Juga. gile. Ayo kapan? Kau bengi. Kau bengi. Deal. Juga. Gawe apa kira-kira mana nih ya? Biar batur rumah kita sing jaluk nih kan. Oh, jaluk oleng-oleng. Dipikir-pikir, Pi. Kita nak ngelingin lu, Pi. Pengen dong. Ya iya di. Banyu atis tak banyu hangat. Si Atis. Ya wes. Karena siap. suasana hati gue tuh sedang anget. Ya ampun, Wartiem ya. Mikiri baik Eh, aku. Dibuka Bilangan ndak kah? boleh. Orang usah wis buka deh baik bilangan kah. Kita lagi bilang siaran langsung ya, lagi karongean. Ya Allah, Nopi. Sekalian badi banjir. Oh tidak. Kita naik balik dingin ya. Kayaknya aku pengen anak tukang kredit. Ya wes. Aduh, jam pirak ini ya. Kau bengi tas sisa ya. Ya wes. Gampang kau apa? Wong edan ke kape sih rasa dina kena men. Iya ya. Dirasa apa mene? Tadi ngomong bahagia kayak ada HP ini kita. Wes gak, tiga tukang kredit dan mani marah kita pengen nyumput dingin. Kita rumah sakit utangnya cah. Ya wes. Wes ya, wes gosip gampang lah. Bye. Ih, iya tukang ojek kayak duh. Ih, mana? Menang, kau dingin ya, tonggonan nani kono ku ya. Bayar Kita pengen, juru, wis Mbak. gampang kok maning. Kita pengen mono dingin, dalang umai baterai kita lawas. Ya wis ya, menang. Duh, kin dudu ya umai ya. Duh, khawatir kesasar kita mah. Umai gede temen sih ya Wartiem. Jajal. Rupanya kayaknya sepi temen si umai. Masya Allah. Temenan beli sih kini omeh Wartiem. Punten. Yem. Wartiem. Duh. Nyasar beli ya kita ku ya. Yem. Wartiem. Bengi dog baik. Siapa sih? Kira aku bengi tamu. Wartiem. Kenapa? Hai, aku di Messi Rayem. Kita bakal nyasar. Siapa Ika sih? Ai, dikenal. Kan gak, Nopi, si enak semplon dewe. Pada kita. Oh iya, Nopi sing lagi pengen cerita ya? Ya. Dia temen sekian. Biasa, terus ada lima tanah dan jenis gede apa? Ya, kita pengen dolan lu. Ya tinggal dolan. Ya ada di mancing. Kan mancing. Ya iya, mancing. Kira-kira ya? Kon mancing. Ya tolong dong dibukakan. Oh kamu Cin. Oh kamu. Ya iya. Nah, makanya kamu cari onong. Oh. Ya, temen ya. Sampai kaget. Tadi apa kau ini? Orang apa lagi mikirin masih? Sudah ke dokter pengen pulang. Awas dulu, bakalan jembrot. Kita kamar beli. Kamar. Perlu apa bengi-bengi menekku?
Ah, iya pengen dolan Beyem. Ya ampun, sampai segitunya dolan Be sampai. Gawe ta kita dolan yem. Kok dikit. Yam kok belum kisapa. Ah, iya kira aku arane warti yem. Si sapa cah. Kok dikit gak? Arananya harus diganti. Saparan Si sapa. Setia lagi viral. Andin. Andi. Melu sinetron, libur asli cerita darane warti yem. Lendang bae. Yem, kita kok dolaning siraku yem, pengen nginum, tak jabur, tak oleh-oleh gayem, ya ampun. Aus sih, aus. Olok. Ya Allah, ya sudah baju putih bae lu. Ya, nangkone kene. Ya, Banyu. sing akeh. Kor SK-ne bila perlu gawe meneh. Meli. Sombong wong kaya. Meli kabaran pisan duwe CS ka banget kaya kono. Lalen bangene mas susah bareng kak. Lalen pisan. Ndona Pak. Jadi rumah. Kayak nama ijek iya bener rumah. Kau dingin. Apa mah? Bener kiye. Ini nggak kejajal ya? Mun jana ya berarti kiye bener, mun laka ya berarti duduk. Konon bahaya. Jajal ya. Bang. Oh dikit. Jadi dia bisa apa? Jerukku. Jalan di warti jam. Pengen ini lho dia urun. Modine brewe warti jam. Kering seksi ya. Barang siki jika. Si kayak wong meteng. Iya ngembang banyak. Isinya apa sih kayak meteng? Rumah kardus. Berarti sih bener duduk sih kayak. Ini mah duduk ini mah. Salah umas ya. Tapi ya bener dia aja bang pasar ngomongnya. Iya ini mah bagus semua ya. Ada dalam mah. Orang prela yon enggak jagat bengkai iya sih. Iya deh. Sama Jawa nih ngerai ini. Iya. Siapa ya? Di situ. Ribut bae aku siapa sih ya? Siapa sih ya? Gedebak bae. Ganggu kayak warti meong jokot banyur teka-teka. Jajal kah? Petak deleng. Apa sih? Kenapa cah? Di apa coba duduk warti yang entut yakin di dalam mana? Wong ditakoni ka malam layu, anapa? Bocah kapriwen dak? Sasa banyak kayak mecin kah, kecebur dadine kah. Pas ladas. Hai tas mendi. Mau anak bocah lorong busa sama ingak-ingok dadi kita otak deleng. Pas tak buka kena lawang, pada melayu anak sing kecebur, anak sing mbuh melesat mendi mah. Kan bener-bener sampai kejebur. Ya ampun. Paling gak batur baterai kita. Pendolan Ya murun. sampai suwe irane gas ngarani jokot banyu bae sampai suwe pisan. Dari Amerika. Aus, guys. Ya iya kah? Dadi oleh-oleh priwen oleh-oleh. Di telas ora. Kita nih bagian wis suwe sentok ragat di bagi-bagi Ngeli. tangga. Dari ku kita menek ih nganggur. Banyu putih tok. Nah banyu ya jare mau ngomongnya banyu. Si anane betu. Ya siam ya. Beli si ora sopan kiem. Ya terima kasih wis dipahi nginum. Ya, Bagen sonar gak? Mahal bener. Oh mahal perak tuh mahal. Ya itu kita pengen balik dingin lah. Yus bengi nyong japen turu. Ya wis ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora diantar tapi ben iki kita balik. Oh, diantar. Ya iya ora. Lawang dulu tak kena dulu ngapa? Nah, konon makanan tamuku. Buka pena. Makasih ya. Hati-hati. Yuk.
Pi, ora beli. Kita mau bengi tas dolan ning omahe Wartiem. Iya, terus Pasangan ku Wartiem aku ganti aran. apa? Beli wuro kan kas lagi viral apa kan ka? Ning SCTV apa kan ka? Iya. Oh, Andin. Iya kok. Oh. Bacaan kapan? Memang tak iku. Andinku dari dayak mak sing endi ka? Pengen anu Andinku. Ini arane Andin. Iya. Semana sangawit cepret arane Warti mesekin barang balik ke Taiwan diganti arane Ya Andin. iya batur mah. Bahasa gual. Masa Allah. Wanian orang kelingan ning aran dewek ya. Ya agensi orang aran Wartiemku. Kok dikit gak? Ira lagi bengi dolan ku disuguhi apa? Ai kudu ngomong mah. Manda Kitaku disugiane kan ka sonar. sonar sih jabur apa? Jabur sing Taiwan duduk. Boro-boro tasiwan. Kan enggak aku gelas sih 500 perakan. Ah iya kayak sing sonar. Iya. Dia jauh ta. Sonar ka. Balik sing Taiwan ku kaya kon seguane. Boro-boro bolu. Takon-takon. Boro-boro kacang lah. Boro-boro batin nila, boro-boro disuguhi. Terus Boro-boro bolu ka, tas segat apa konon ka? Iya. Mending dolan isi laki anak gedang ya. Anak tejus ya. Ya wis Kita Rok. bisa geganyem Kita kena kabeh tapi. gedang ya. Masih akeh ning jero. Ngapa ya kita pengen Iya, balik gawan kan loh. Iya wis kau diga timbel nak. Orang kah? Nah, aja berisik. Enggak, dawa umur aja lagi di kandak na menek. Nah, ya Aja pura-pura main gedang. Kia wong sing ngadak nanyong baeku ya. Dolan ngecaprak bae. Kok ning Facebook rame. Bisa apa kayak kononku? Iya sih, kita sing salah ya. Ki masalah apa karo nyongko? Ya angger nabe kayak konon cangkem ku kudu diremek bae ki. Cangkem iki. Wis Bengi mah diam dolan. gedang. Istighfar Ora, yam, amin. istighfar. Aku aus. Ngomong apa? Ini enggak wong ngomong apa? Apa kita pengen ngomong apa ya ada di sini? Ngomong apa mau ngomong apa? So, kana wonge bakal pengen ngomong mah. Ira sih. Cira Ayo. mancing. Sok, Ya Ira. Iya sih, bakal anu mah. sirik banyak ngomong. Iya ya, kita nih sirik ya. Padahal mah ya. Ya, melu mana orang yang Taiwan. Ngomong iko, aja ning guri ning ngarepan. Ora isinan be. Wong lagi ngambek kemarin jaluk ke gedang. Kita diinung. Ya wes, aja maning-maning ya ngomongin nyongko. Bah, pengennya tinggal mangkat. Tapi bedanya cek siapa? Anggo nyong be ya. Los. Ora isinan wong balik ke Taiwan. Angger be gedang sepak digawa. Silakan Kak, nginumnya kita entok iki. Apa? Dipikir-pikir mah, iya ya, kita sing salah, kita sing doyan ngadak-ngadak kena bayaku. Tapi aneh ku ya, balik sing Taiwan, bilang enggak, gedang seepek digawa kabeh, primen judulnya kayak kanan ga. Kita nunggu dilaporna nih polisi primen gini. Wis lah mah, jaluk damai-damai bae lah pilah. Kita sing salah kok, iya sih, kita rumah sawonge sirik, wonge panasan, ana wong bagus ya kayak priwen lah rumah sa kita bawa wong paling seksi sedunia, kono enggak. Ya wis ya. Yuk ga, kita sore balik dingin. Ya wis. Engko nek besok maning ya, Iyalah. bareng. Ya wis lah. Ya wis, yo. Wis lah, wis ayo balik bae wis, ayo.